Haya sifika ngasigalelekile. Khangela iva ndihamba nabani? Iva ndihamba nabani? Doctor. Yes, wasekhaya. Philile. The right mntakwethu, the right kakhulu. Geen probleme, geen complain. Ons gaan maar net aan. Ja. Ons sututsa net ons Baba pusha. phambili. Ya kuwa phambili mntakwethu. Ja. Ja. Omnye besisho kanembuza athi hayi sichama sivuthulule. 13 nyani lo muntu. Yeah. Alright, hayi. Singenile ke the 10 November phakathi endaweni hayi sifikile mfondeni sikuzele nento namhlanje. Uyazi ka xa ingenileyo nje ndiyazi ubana sebehleli phansi ngokubathi abantwana hambani niyola. Assembly. Ama matric babaye bayofunda. Assembly. Into ezininzi. Assembly. Akase sothu batswe dintho. Yeah. Hawana le dinto tsa batho. Setsa baqa. Ngwana ntate. Ba re o thewe fema re teng re fihlile ke na le potso e lengwe fela ke botsa doctor tsatsing la ka jeno e leng hore ke batla re ke re tlo bua ka yona tsatsing la ka jeno nna le yena le wena re le bararo hobane nna le wena re tlamea hore re fumane dintlha ho tswa ho yena wa utlwisisa betso se ke sepile fela ka para hora yena ya borobong. Doctor. Yes, wasekhaya. O hantle. Ke sharp ka nnete. Ke sharp just ne ke khathetse fela. Agree every Wednesday ke na le counseling. So sometimes mamela matata about what train because there are things so toleration. How di mametse di sala la lwena. Agree. Yeah, when motabua le wena a qata bua le wena o offloadile ho wena so wena dintho tsena tsa hae automatically se tsa hao wena o sala so I think that's my problem. I'm very tired and happy lo ba thusa o sheba the way batho ba fasitsweng ba lo weng ka teng. It's painful can't it? Yeah, but there le ba mtate modimo ke nna eno. All right. Yes, that Doctor hona le mathata ke yana re kopaneng le ona ke ana di kamano re bua ka tsa marato ke retsa sila ka na la boraro ke yona. Yeah, la boraro ke manyalo and relationship. Yeah, ke ena motho o kene di kamano Okay. Empa motho ena jalo ka le di kamano ntshe o di kamano le motho e leng hore o ntse a tshwarelletse exeng ya hae ha gone ho checkwa ha gone ho tswa o ntse le ka pokotho ya ex yo metse mano to o ex ka solveki ke soka ke solve le tsatsi la ka je ha isa le ke bale ya ex ha ke so e solve ya le mathata ke ya re sebetsana jwang le tabatsi motho o na le motho maru motho o na le ex eo a sokulang o tswa ho yona bona bare kana ba reng hala ha kopana le yona mangwela ba week mangwela ba week ho hana re mo qetetse kgoding tse tsheletse empa ha kopana le yena mangwela yo mamedi what a topic. Yeah. Mamedi kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mon Pastor November and Victorious jo tsamba ke mamedi ba mamele mtheo ba hopotse wa tswa taba tsa matsatsing tsa la boraro di hloka re le invite di friend tsa lona le ba jwetse sothelang mo motheo 88.5 wena mamedi wa ka ratang ka Facebook ha ba le ho le ba jwetse fela ba shebele Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry. Hey, what's okay? Ntena ke bothata because I know you can experience. Yeah, no. I can't. Ditata le matha. Mamedi was a count like home because on a serious note, the reality of the truth ko rona le batho ba nang le ba ntse ba sokola ho tswa di accents a bona kore e ke nnete
mamedi o na le batho ba sokolang ho tswa di-exeng. Now I will say wena mamedi, ha o dilana le motho ya sokolang ho tswa exeng, a ke tse hoja ne ke tse ba sekgowa se monate, ne ke tlo re di-issue tse jwalo di handle with care. Di-issue tsa when o dilana le motho ya sokolanang le ho tswa exeng, mo mamedi yeno yona e issue ya motho ya sokolang ho tswa exeng e batla we handle with care when I'm mamedi wa karata, because the biggest problem when I'm mamedi wa motho FM ke hore ka mo madimabi hona le di ex tseo re ntseng re di rata on the bank, hona le di ex tseo re ntseng re di rata. Ha wa tswa ho bane ha o morata, o sa morata, o morata fail assess o morata kalo uwentwe ya we banyana ke the exit thing are ready to tell because re sa di batle. That is number one. Number two, the exit thing re di tshweletse because re sa kgone ba together. Kapa 2 kapa 3 re sa kgone dilana le di issues. O tolore a le kgone dilana le di issue, o bo tolore le end up se le arwane, but ni sa thandana papu mamedi wa karatang. Hi Jwale yenu mo mamedi ba ka bohlale bo tsosa, because the biggest problem hona le di exits o tlo tholang hore di entse impact di pelong tsa rona. Mo mamedi, you are fighting o lwana le motho ka ex ya hae, o sa tsebore ex ya hae e entse impact, e sile impact kae pelong kapa bophelong ba motho yo. Now when o lwana le motho yo, o lwana le ex yena, o lwana le motho yo wa hore o tse ona jwale o itse wa nrata, but still o ntso mathaka mora ex ya hao. Hana jwale o ntso o itse o tswile ex yena hao enyenye kana go tse di mo mamedi ex yena hona le ex tse bileng le impact e tshosang. One, esa lebaleng mo mamedi, we cannot run away from that. Number one, hona le di ex tse bapetseng role tse ntseng le bitsa batho modimo ke damage e tshosang e ka ka moreng. Mamedi na le ex tse go tsehleng kopane mamedi le tlo jotsa ke nna Dr. November ke na dumeletse go bua di nnete South Africa, ke nna fela moruti a dumeletse go bua. Hona le di ex tse yentsong kotsi ka moreng tseo e sa kgone go lebale from ka moreng, go ba le ex tse yentseng kotsi tse bapetseng role tshosang bophelong ba motho eno yena yo o reng go yena a lebale ex ya hae so easy or no o itse one rata, but how qetile you are struggling to forget about your ex. Hona le di ex mamedi tse bapetseng role e dangerous. Now yena batla le handle ka tsela e ka strategy le batla mogwa o very very important re tlo bua ka ona, but before ke tla hona ne ke gala hore batho ba understand ntho e tsang hore batho ba sokolo tswa di ex mo mamedi gore hona le di ex tse yentseng damage mo mamedi hore wena ho tlwa le hore o teng mo mamedi santse tlo ba mosebetsi mo ngata ho. Doctor o kala un kopisa tsoho ore sentse ke opela ke tsoho ke ipotsa dipotso tse ngata hore banna e le hore re dutse je a thona le hore o dutse le motho ha bantsa na hanne motho e mong ha bohloko. Look, you know, Wasekai, the biggest problem is not to develop. The mistake ya runa. You cannot positioning. You usa tsebeng hore motane ngale ho yona. O unale dangerous ha kae. Kapo ba petse rule e kae. And abantu abaningi, the biggest mistake ya runa. Batho ba ngata they don't want to discuss about the ex. Let me tell you something. Most about but to discuss
dintho tsa di ex. You know why? Because ke a tseba dintho tsa di ex di a discourage. Ho ba bang di a discourage, ho ba bang di dia moral o tlo jotswa ke motho ba o jotswa yo ex ya ka ne etsa 1 2 3, ex ya ka no etsa 1 2 3. There, but dintho tsa di ex somewhere somehow re a di hloka. You need to know hore hono yetsa lang life ya motho, so that wena o kgone ho tseba hore from here ke eng thotlo yetsa, because sometimes mo mami do karata I ntone answers I no so ke tsuile tsela yo buang ka yona bane ho nyilwa dipotso jwa. It's frustrating because sometimes how to blelo hore ex ya ka ni etsa so kapa we ka banetse 1 2 3 kapa una le so kapa ne re ratana ne ke mo ratala 1 2 3 ho ba mo mamedi automatically sense o affectile ise o affectile emong ise affectile ise creatile low self esteem o yena ha ona gana re mamang a neng a le teng mona o na bapala role so ho ba bang mo mamedi wa karata ise o discourage it or sure ka ntwe no ratana le bo mama, but at the same time mo mamedi e bohloko taba hore hape o kene bophelo ba motho bo sa tsebore motho ona, not unless mo mamedi, not unless wena ka boyana personal o motho creative, because if you are creative who is mo mamedi o gone ho yetsa dintho di role tse tlo etsang gore ho bo qeteletso motho yona wa hao a lebetse ka ex ya. But now ka bomadimabe sena bantu ba tlang bophelong ba motho ba fihla tla ka camping chair a ba fihla dula a sa yetse nix e ka re ha ayo, but mo mamedi mona o kene positioning ya motho ya kileng a sia diqi o sileng ke ditine o thola rona o occupy in a position ya motho a sileng diqi. Now wena o qetile o tlile ka camping cha o fihla o relaxa mo mamedi o sa tsebore motho ya tlileng ka pa nang a le teng mona na le jwa. So one of the thing ya shapang ke hore re occupy in a position re kene maphelong a batho ba re sa tsebore batho bana ba ne ba le teng ba ne ba le jwa. It's very important to know hore batho bana ba le teng ke bo manka no ha re tlele hore ke bo mang ba ne ba bapala role e kae. It's very important to know hore le ba qabantshitswe ke eng batho bana ba babedi, so that le wena o se ke ba iphumana o etsa tsona dintho tseo exetsa ha etsa neng a di etsa, and then bo thole le frustrated, but o bo qeteletse yena motho a sa nahana ex ya yore no ebile ex ya ka ne le bitero feta wena. Yo bona ha fihla mo teng, bona ha fihla mo teng ntho kotsi ke ka ho ke re ntho di ex mo mamedi a ikotsi ya ntshosa jwale ha o so fihla mono a ikotsi o dilana jwang le motho ya ntsa salletse morao ka ex ya hae ya pele ya bobedi o dutse le motho wa hao gore o tlo utlwe gona le ntho e etsa motho a tla o jetsa re ha rate dijo tsena na o rata tsena ha o motse motho ye emabe a ke understand ba le monna ye mo a o jetse ka motho wa hao hore o tsebe wena o tlile le ntho itseng a ba ha e rate enana o rata 1 2 3 wena kana go o current eno ha o motsebi yeno e fihla o yena e ba ya fihla a fihla o jetse ka motho wa hao o bo bona motho wa mamothe yena ya fihla ba o jetsa ka mang a o jetse ka motho wa hao gore motho wa hao o rata ntho itseng le itseng le itseng o bo bona motho wa hao a bile a smile a bile a khohla le mangwele kana go jutse le motho wa hao a fike ex ya hae e mo tsebang hantle o feta wena ne ke tlo tla jwa le mo ana ne ke batla qala mona hore why batho ba sa kgone ho lebala di ex tsa bona nete se belona le di ex tse ba petseng di role tse tshosa ne ke batla qala mona le hore hona le batho ba tla maphelong a batho ba fihla ba relax and then ba sa tsebore ho etsa etseng mona. But wa se kae ya pele ha re se tla tabeng ya hore o dilana jwang le motho ena ya sa kgone ho lebala ex ya pele ya tsela ya o dilana le motho before ke tla o ya bobedi. Ya pele you need to understand hore ya pele a re ya tshwanela ho ba naive mamedi. Ya pele ntsinto zokunceda ke hore ya pele we need to understand hore
motho batho bana ba re kopana le bona bana le di-ex re na le di-ex kaofela ya pele momamedi ntho tlo o thusang it's when you can understand gore re na le di-ex kaofela ha rona. There's no way you ka tlo kopana le motho ha o qetile bo sa batlo dumela gore this person o na le ex. 2 ntho e tlo o thusang momamedi ya bobedi jwale e tlo o thusang gore o thuse motho yona ka ex ya hae. I mean o mo thuse momamedi wa ka ratang ya bobedi ke gore there are things so tshwantseng o di tsebe ka motho yona wa hao. Momamedi wa bona mka yo ntho qeto be ka ya hore o thole motho le bophelo ba motho ba ratsa tsebore motho aye o batla eng o rata eng a rata eng o bo thole hore o teng bophelo ba motho ba tla o mo tsebe o ntsa tsejwa ke ex ya maro wena o so le teng bophelo ba batho wena o tsebe hore motho ona o rata ke eng ka ba rata eng. That one is very dangerous. And yetsu again one of the things yetsa ntho wa se kai gore fela ha re fitla maphelo a batho as a re thuti batho o bo tholo wena bophelo ba motho yo sa motsebeng ya ntseng a tsejwa ke ex ya master rueng ke ex batho wena le bophelo ba batho sa gone o mo master ke a bobedi. Ya boraro allow your partner hore a bue sometimes hona le I understand ha re bua ka hore ona le batho ba buang ka di ex ka utlwisa batho ba bang bohloko umtati hoja ex ya kana le teng nka ba etsa tjhe hoja inili yena nka ba etsa tjhe yo wa bona ntho ne ke rata ka ex ya ka ke 1 2 3 yo wa bona ex ya ka yana at least yana hoja ni lena then komo tjeo bila ngaphaka then izo bila ke then that one momamedi ya ka rata ke yona he jwale isn't right him ake yena momamedi ha ona motho ya ka gona we mamela hore every time motho ba ntse o jwetsa hore hoja ex ya kana le teng kapa ntwena ex ya kana yetsa betere kapa ex ya kana yetsa it is not right momamedi. But it's very important to understand hore ke into entseng e tshwere motho ena ho ex ya so that you must be able hore o mothuse unlike be jwale momamedi motho ka ra situation o ntsa le hook to ex ya e batatse bore a etse jwang ha qetile e wese ona le wena batho go ne le mothuse as much ili responsibility ai ya ra le ba le ka ex but wena as a current partner you still have a role you want to be papa ho le batsa motho na ex ya because ho re le ba le ka di ex wa se kai re ho ba easy when this person ya senga le tembo pelong ba a yetsa dintho tse etsang go rutlo ra I don't need to think about Ntabiseng kapa David a ke mohloki because this person you utlwa boteng ba hae e bile ke lebetse le ka. Now the problem go one of the things that is kara le bala ka di ex tsa rona go o tlo thola rona le motho but o tsala la ntse sna motho o replace ko le ya skorokoro ka skorokoro you are still struggling. So if we can understand the total moment and already we some hands key thing matsatsing a fitile ka re momamedi di ntho tsa manyalo le di relationship di batla ready skera hlola ready handle la kama kanto ka di emotion. We need to take the emotion ka thoko mamedi wa ka ratao. The only way ya re tlo thusana ka ntho tse tsa manyalo le ka di relationship it's when Harry dilana le tsona momamedi wa ka ratang re nka maikutlo re wa bella ka thoko so that you must be able to know okay muthoka o santsana le bothata ba ex ya hae and ntho me etsang gore a be le bothata ba ex ya hae o ntsa le hooked because of 1 2 3 so ke tlo mothusa jwang as much le nna ntsa sebetsana le yona ntho but nna ke mothusa jwang it's very important. Yeah mamedi o ka re tshwara fela mane ka WhatsApp nya rona o re fela 069 846 5476 ke mo tla fumana teng WhatsApp ong ha e founelwe e ke mwa fela mqhafazo 069 846 5476 ha o batla re letsetsa o ka re letsetsa fela nomoro nyane ya 071 394 9560 071 394 9560 paruke mamedi ke no sa le teng ka mona e mong are you ndivuya xa kufika elexesha ngale mini all right e mong ke no have voice note kena hello pastori le mhlakazi mo ke ne ke kopa ho botsa pastori ne ka utlwa ene ntho e buang ke nnete okay let me make an example ne like on tsu bua no tjena ex motho wa tana lena e bele hore o ntsa le hooked
mo exeng ya hae, and o fitlhela gore ex e playile a huge role mo bophelong ba hae. Now my question ke gore, don't you think gore gape again it's important gore how o tsena in a relationship these things in some of the things long re bua ka tsone, like ra di raisa ha relationship in ntse like ke tla ba ke le phoso if nka ka botsa motho for my baby ex ya gago e tletse role e yang kapa e important go lo ka mo bophelong ba gago, because if ke ntho ke lemoga gore e tletse role e itseng e botlhokwa mo bophelong ba gagwe and ke bona gore o ntsa le hutu mo gore that thing ke yone tlo kgonang go dira gore ke dile le situation e se ka kelello e tlhaphetsweng ke se ka kwata ke gone go understand and ke gone go nna more mature ka taba gore no ka utlwisisa why a ntsa le hooked, because now this person e leng ex ya gagwe e tletse an important role mo bophelong ba gagwe. What does it? And le nna ka mpha le chance once a bona gore now ha ke mo prioritize, ha ke mo ntho go ha ke mo pressurize gore a lebale ka ex, because now ntho e buang ke nnete gape go thata go ka tlo lebala a role e leng go motho o e tletse mo bophelong ba gago, and more especially if ke role e leng important. Now go portiona pastor if nka ka botsa motho na gore e le ke role e ka e leng excel e tletse mo life ya, because ntho ke yone ke nthusa ngwe ke dila le this issue ka tsela tlhaphetsweng and ha ke tlo kwata lo kwata ke lebo. All right we ke umpula pulile okay masifunda apha omnye nangu apha uthini uvoice note nanza dumela te moruti ke mametse topic nna ke batla go itse mana ya ka o bua gore batho ba bangwe ba tla ka di-wheelchair ka di campshe ba tla dulatse mplele go ke batla go itse gore ha mosadi ene ke mo kry-ile na le bana ba 4 o mo lomana le papage nna ba re mo nna o batla a serious relationship o tlo e kry-a mo nna ba net mo ba 4 ba le ba pele a se kry bendisidia phambili kwabanye ndistotshwa yile icon masiqale ngeleqala aqale kena yapeli this thing ina le di-advantages mo mamedi le di-disadvantages ntho hore re botse batho, that is why this thing mamedi is a problem ntho ya di manyalo le di-relationship especially ina le di-exekaro, because in a lady disadvantages in a lady advantages. Example, let's say ubotsa motho wa hao baby ex ya hao o bapetse role ya hao e kae about you know ex ya ka ke ntate Freddy. Oh stress motho ba ex ya ka ke ntate Freddy ina gantse ka re etsa makhufe no rela ha tata o tshwano ambulance ya kena ke la roba la spatala fa kgodi ka ofela wena nana ntate Freddy o itsheba wa bona ina le di disadvantage this thing, but again ina le di advantages. The disadvantages mo mamedi di etswa gore sometimes o thola re motho no tshwetsa ka di ex tse re lwana o itsheba o bu ha o di sheba o itsheba mamedi wa karata o bo thola ra khona mona teng ke ni di etentse golo. That is why it can is a low self esteem batho ba bang bona le batho ba ireng ha o ka mo tshwetsa ka gore ne ke utlwana le mang ka pamba mo mamedi wa karata bolaile lo o bolaile high ibitswa high self esteem ishwile we bolaile mamedi o motho le tlo ba le low self esteem o mo qetile ha o qeta mo tshwetsa o bolaile ego ya haya o bolaile whatever mo mamedi two ke disadvantage ya ntho eo ha o ka jwetsa motho ba motho mong ore o tla bontse neng jwale ntho le tlo bapala ke lelong ya hae
wa bona ha o tshwanela yetse dintho ana hana re yo Freddy ena o na etsa dintho tse bitiro feta ena because of the way in the different yelling exam and successful ka teng ke example mamet lingku but again this thing it's amaisana le batho ba sa ikhalale advantage it's when o se motho ya inyatsa. And the reason why next support and this guy it's very important that mamet into tsana le dibue le halikala le data so that o tseba o ke Kenya dieteng tsena tsa motho tsena tse golo kapa ha ke kene mo mamedi diteng because it's very important le di bue mo mamedi so that when you must take your decision or ka mora re kutlo re motho no kopana le exetse jwang o phetse jwang nna ke a kena kapa ha ke kene because qetelo when u tlo di tseba le ka hare mamedi you're going to be miserable kanti when u di tseba le so ka di committee mamedi wa karata you still have an opportunity o yetsa re wa kena kapa o kene that is number 1 kapa wa baleya because una le batho ba baleya motar no nka se go utlwana le motho utlwaneng le bomang why baleya then why save wena mamedi ya bobedi it kapa ke braro it depend the kind of a person o kopalang le hona le motho ya ka utlwanang le ke example ka Ntate Freddy una le motho ka reng no nna ex ya ka ke Ntate Freddy ya una ndi ke example ba me kopaleng ku utlwehla now but it depend mofuta wa motho yena ya kopaneng le batho bana bana le dieta tse golo because ona le batho mo mabedi ba ka kopanang le yena a tswa batho bana le dintho tse go ba spoitseng batho bo tholore ke motho ya nang le libitsang ha motho le content kana ibizwa ntona na butwa motho ke motho a gotsofalelang everything hona le batho moamedi wa ka ratang ba gotsofalelang everything go ka motlela le ntho enyane o bo fika mo fa yona mo mamedi ba thaba hona le batho bana le moya wa ho thaba wa gotsofala o tole hore like ba o mo fa koloi o tlo thaba le ha o ka ke wa gona mo fa koloi wa fihla wa mofa wa tla mo reketse skip hona le o tlo thaba but hona le batho ba tla re mo mamedi ka baka la ra kopane le di ex tseitseng tsena le chelete tse wena o fihla o yetsa dintho bothoro dintho tsotlhe re motho o di yetsa bophelo mai ha dina impact so it depend about that is why ke re ntho netso ke ininji nte ke ntho ngata ka tsele magatsang ene e re bang ka ona because it depend mofutong wa batho ba re kopana mo mamedi wa ka rata because hona le batho ba tla re ha o ka mo yetsa dintho a ba thabile a appreciate ya ne ke batla lentswe re na le batho ba appreciateang more than feta ba appreciateang no mahini so langa a yetsa ka le rato sa khathaletse mofuta wa ex so mo mamedi wa ka rata it ya sukudisa ntwana it depend about you ya o qetela ke ane ke ba ka yona ya hore it depend o mothia ya ikhalalang kapa motho ya ikhalalang because hona le batho ba sa ikhalale hona le batho ba sa inyatse mo mamedi doesn't matter to mo jwetsa hore ke kopane le mang o tla o jwetsa hore okay no sharp na o tlo yetsa tseo a di gona tsa sa di gonong o di tloelela ha hona ma kena nte hona le batho ngile ka utlwana le o semo ana njwetsa hore o utlwana le ona utlwana le ntate mongwa le sothokomane ya nang le tshete tse ngata tse telele bilona na di private jet tse pele ne ke mo are yana a ba re no batla go reka diphahlo o batla ke mo rekele diphahlo nyana o tle o nna sa reka diphahlo a ba bitsa Mr. Mamang a re kopa like a ba ka thola Mr. Mamang mo ka lo reka diphahlo te Americanity be ke moisa ho Mr. Mamang yena ya rekisa diphahlo mami a re fitla mo a ra motho mo dikaniti o ntlisa ho Mr. Mamang a tsho jwalona a re motho mo dikaniti o ntlisa ho Mr. Mamang re ke tlo reka mo why o no sankisi kai a di bitsa ka mabitso ha qete a senya ka hore o tseba banana le nna Mamang o na nkisa Dubai en re lo reka diphahlo tsa bokana ka re wa tswa motheno o nthusitse o ne o iste Dubai o ba no na tseba re tlokopana le nna ya phelang ka dikabelo so o na senza o prepare so na o thusa o yetse ditse nna hore ke se ka hlola go isa Dubai so ka montswa motheno ya Western Dubai o nketse itse mosebetsi a tsana stress sa hore ke tlo isa Dubai because at least o tsaya bo
so hona le batho ba sa tsotelle mo mamedi ba sa tshosweng ke hore le basadi una le basadi ba sa tshosweng ka hore o kopane le motho nang le di exes because ntho ena depend on wena as a person hore wena motho ya jwang ye mong ha tshoswe ke hore o kopane le di exes jwang so ingata mo mamedi ia frustrate ntho ena butwaka so in short ke yona ntho e ke le ka mo ihlalosa hore le ka e bua and but it's very important to really bue so that to tsebe wa itlama kapa o itlame ka motho ena yana le mofuta tsena ya di ex coming to that one ya bobedi I hope re arabile yana coming to this one wa motho yana le bana ba 4 ba bontate ba fapane ne kana we say o batla a serious relationship ka bana ba 4 yena ha re tsebe na ona le bana kapa jwang batho ya ka puya ha ka re yena hana bana ene bana bana ne ke ba bontate ba fapaneng e mong le e mong yenwana ona le ntate wa ha so o re na ka nnete o e lebeletse go ifumana go nna no we cannot judge them ka bakala hore re because ana le bana ba 4 aka se gone ba le a serious kapa aka se gone ba le a committed relationship we cannot say that mommy because number one we need to understand hona le bana ba hona le dintho tse re di etsang ke ignorant re di etsang ke bongwana especially into tsa bobana most ya rona batho ba tsela gona yetsa bana before time o thole re yentse ngwana o no sa tsotelle ka baka la bokhele se boetsa e mong and then ya boraro o thole re mohlomong yentse ngwana wa pele o boetsa go bobedi ne wa boraro mohlomong se iplela kapa wa bobedi kapa wa boraro o kopane le motho jwale ne se le re le ya setlela jwale ne o thole jwale yena inile wa o setlela kapa ne se ntse le setletse and happy it's very important to tsaba bana ba tlile jwa because una le bana ba tla thola re ke ba mojolong ba tlile ka baka la re motho tena le kedese kapa kana go tseno na sa tsotelle bophelo a bapalo na o thole re now kona decide le ngore o hodile le hore mohlomong yona ntho ya hore o sana le bana ba bangata e se mo beile under pressure hore jwale tshwantse a pale le ka bophelo serious you get my point because una le batho ba senang bana ba 4 mare bana le bona ba ntse di abushi le bona hona le bona wena o ka counter motho ena yana le bana ba 4 ba bona ka ntona le o tlo phela le motho ana le bana ba 8 ba o a yentse anti abushi ka bona so it's difficult so we cannot judge them or no una le bana ba 4 therefore now I cannot commit ka yena it depends how le motho mo mameduru wena o le motho ntho jalo wena go gona o itshara because ona le batho go gona weekend ona le ntate mo ye ke motsebi e ke motsebang o utlwana le mosadi mo yana le bana ba 5 ya ba bararo ba fapana ke ba ntate ba fapane thuki ntate one so mo mamedi dia etsa we cannot just these people because le runa religion ante rena le bana le runa re le bontate of course re na le bana like nna ke na le bana ba 5 ke na le bana ba 5 ere ba bang go pole he moruti re tla re na le bana ba babedi a thola le 6 years a tsebe so tla kopana le na ha o ene ntho robot or mara tsebe tsa ngwana le nko tsa ha ke ka re ke tsa ka tshi all right a re torna ba mmedi ba renka bona mfandis bua he a tsara ke motho e thotse nana ra fetela ho yengwe all right dumelang ha ke khone ho move on ho ba ntse ke rata ex ya ka it's been 3 years now ke le singile ha ipulela le bitso ke mare hala ka nnete ena it's challenging yeah no it's challenging ena it's very challenging okay yo Muruti Nawaka does not trust me because of his exes and I don't know what to do abantu amang ena o lemetse ke di ex o lemetse ba lo lematsa ena dulang le I wish nkabe re etsa motho FM hela rotle especially kana go ye ke pulane Carrockland ka re ka be re retsa motho FM are tonda de novi ke nna ye ex ya ka ya primary helic le no ntse re jola but ke nyetswe for 20 years yo Jehovah Yesu
Dumelang ka studio nna wa ka wa idauta o tla be antse a mpotsa ka di ex tsaka ha ke phutulloha ke mo blella hore ex tsaka di ne di sebetsa kae bana le dikoloi o tla be a re ho tshong ha ex e khutla nka monka cause yena ha sebetse ene ha na le dikoloi kore ha re ka bua ka ex tsaka we always end up fighting ke tse jwa hai alright jo welang novi a itsamaele ka neo ya hae o hlola pelo ya ka mehla ntate hai good evening Pastor Novi Anonymous. I'm in my relationship. I have this problem whereby my partner doesn't allow me to address my emotions. Correct. No matter how I feel, she just doesn't care. It's either I'll be told about whatever or I'm making excuses. That time, and she always expects me to put myself in her shoes always. If I'm going somewhere, I should tell her, but she doesn't let me know. Yeah, it's on a table moruti. Wabona o pela ke bile ka ona thekare ya etsala re le buele ka ex ka ntijole o tlo create stress to your partner o tlo dula waria ka gore wena ex tsa one di le jonjong wa bona nthe re pata bua ka yona hantle ke yona motho bile ka yona ne e mo pisa hlo e mong ke yona na le 20 years a le kara lenyalo and then but a golo o tlwela o le bala ka ex ya primary school mama re ka rata ke tlo jotsa sephiri ha re tlo yena wa 20 years I think high kabaki os kapaki ke os yantse kana le ex ya primary school momamedi ho blela the current partner o fail this lady. There's no way ka dula le 20 years le motho batho bo hlole go ntsha ex ya ka rakelelo ya motho ka rakelelo ya motho o le the current partner for 20 years momamedi ka rata o tshore yena ya tlileng recently the current partner one no o tshore yena one no wa sekai o tshore ka nnete o kempile momamedi o kempile na kanja let us be honest momamedi o kempile because if mutatsa o pela ex ya primary ale lenyalo for 20 years ho etswa lenyalo ndeo ke into etswa lenyalo nena le etsa ngore ebe there is no new memories new everything momamedi etsalang it's impossible go gona ha so that's when now ke buile ka camping chair rona le batho ba tla ka camp chair ba fika ba tlo dula ka rama phela batho ba ba ene ba lebetsuru o dutse ka rabo phelo ba motho ye o kile ngaba le batho ba kapa o kile ba le motho kapa kile ngaba le batho ba important. Now coming back to yena wa ya o tlo mothusa jwa motho ena wa hae wa ntho wa dikoloi wa dikoloi e gotla le back to ntonyane ke bileng ka ona di tsena di frustrate mamelo ka rata but ha re etse tsena mo mamelo ka rata if wena o ka asora motho yena because that man you need to understand automatically tlo ba miserable especially ha sa sebetsa ka mantsomang ha meet any of your requirements kore ha una ntho I meet especially jwale ka hore ha sebetsa mo mamedi jwale that man yena o bothate bona bo tshosa le yena self o ikintse ka rabotata hore abe ka relationship ya motaneng ana di exetsana le dikoloi bata ba sena koloi e o sa ba sa sebetsa now we le yena self we play le ka matso a mabedi because now at least those are not sebetsa ne re tla rona tla ba le dintho tse itsentse pedi tse tharo tse a ka kgona go dietsa for partner ya hae because momamedi e bohloko ha e fihla tabeng ya hore be yena ha sebetse lo sebetsa now you can imagine straight to ICU. No, that one is double stress. Double stress momamedi ntate no about to na le stress as hore motho wa yona na le dikoloi how qetile the same person how gone o mo rekela like ba chocolate kapa batho mo dimbuluma ranyana how momamedi wa utla butlisa bohloko so it's a problem but in short gaitsediaka le ona nthe ka mothusang aka thuswa ke hore wena o motho ya jwang o motho ya appreciating o motho ya gona o appreciate dintho tse nyane because itse hona le batho ba ka gona ba re gore like ba ke motho a kile go utlwana le batho ba jwang ba re botho re ke motho appreciating for small things and two o tshwantswe mo assure ka ditsela tsohle but you need to know go assure motho le tlo ba a lot of mosebetsi
mo ashoro rena ha tsana tabali di exits into tsaka dikole. It's going to be a lot of job mo mamedi wa karata. Obane every time o smile la motho a fetang ka koloi ke mathata. Every time ona le koloi e letsa motara wa feta le ena ke mathata. Ke mathata. So dintho tsena wena wa sekam they are frustrated ka tsele ngwe hlotseng because qetoleng ya qeto ene bohloko kore ka bo madi ba se ntse ra di balea ke dintho tseo di leng teng tseo re phelang ka tsona ya qetang batho nna bile nna personal ke hlola ke tshwe ke jwetsa batho ba ngata ke rona tsa mamelo a ka ratang ha hona ntho ya bohloko jwale ka o fihla bophelo ba motho ya exploreileng haholo ntho ngwe re shapa mo mamedi etsa ngore ho be more difficult maphelong a rona ke hore re emela banna re emela di commitment re le busy ka o explore na o thola ho explore ho hao o explore le batho ba o expose dintho tseo ba sa tlong ho di maintain na o thola re mohlang o kopanang le motho o tlo phelang le ene ya o ile mo phela le wena o so explore le life ka ditsela tsohle ai inferikanya ya batho ba explore ene batho ba explore matsatsi especially bomme especially batho ba bomme mamedi wa karete ke bona ba etsa life be more difficult. I'm sorry to say that mara mo mamedi ba sadi ke bona ba etsa dintho the life di be difficult nyana ke ne ke jwetsa motho something ke re ho bona ne ke cancel about ke re motho a rona banna ba hlola ke tšhelete ene banna una mametse video ya ka mone ke re o ska trust monna ya sena tšhelete wa bona so are yo una jwetsa partner ya re November ona bua neti jolo kopana le no excited to jo November ha tsona ntho di buang ke di neti ke re martlo go jwetsa ga itse yaka le lona le tsebe pressure le re be yang ho yona re le bantate wa zo abafazi benza nto basadi ba etsa so ka age ya 20 years o sa jwala le batho na le tšhelete ba banka age ya 17 kapa 18 years o jwala le batho na le tšhelete ba mo etsang ba mo isang kae ba etsang ba mo expose ene thole mo o jwala le bana bana le ditšhelete ba nyetswe so o kotla no ho mathe ka yena o ba liwa ka wena o tla no isue Durban o isue Cape Town o isue Turkey ntate no ntsa bali aka wena o ntsa lo nathela kwana wa unatha mara o nathela o unatha it's nothing you wa uka mara jalo mali aka wena ene munathona mamiro akarata this nothing is goes together le hore now you are exploring your life now the biggest problem kuri o explore life le motho ya sa tlo maintain until for the rest of your life umba o expose fela qetile ba tsowe o tlo kopana le thaka jalo kopana le nna kona ke qalang bophelo kapa kona ke qalang ho sebetsana and that is so tholang bana ba bangata na le bona ha ba qala ho sebetsa because life is runa banna di qala mohlang re qetang ho ba le tšhelete rona doesn't matter monna o 40 years kapa o 50 years life ya monna e qala mohlang a ba le tšhelete wena mo mame now the sad part gore basadi ba re be pressure it's dangerous mo mamedi for basadi gore ba ne ba explore ba etseng kana go tsone motantsa tseboro ka tsatsile le ntse o tla batla o setlela ha qetile o explore le motho ya sa tlo mo phela le wena bophelo ba o kaofela ya ntseng a o expose dintho ha o qeta ba exposed ha qetile o tsile wena o sa o siela nna jole ke tlo etsa jwana mo mamedi ha o fihla o njwetsa gore jo ex ya ka o nankisa tebene nna ke tlile go tla botshabelo mo o tlo nyala 7 are mo ke na kana ai ntwe ena ke bothata ai yena ke bothata mamedi era so it's a problem mamedi but kidding I will say mamedi I will go back to the beginning ntho tse tsamanyalo le di relationship le di challenges tsa teng di batla le beele maikutlo ka thoko ha le dilana le tsona dinekale le nyane ba tsabana dintho tsena di batla le tinte maikutlo a lona because ke a tseba re motho wa ka fihla o jwetsa gore you tseba ex ya ka so motho mo tla utina oh bo so qallo o jwetsa di ex tsa hao abantu ba dina batho ba nkwa ke maikutlo basimthathe nofe basimthathe Mateo hello Mateo re hantle ntatwa mfake speaker abuti waka
It takes a real man for o thole position ya hao ntho e le bang ka because now go tsentse gore sometimes how ba ka tseba ka the pastor motho it can create ntho tse ngata tse like go bona gore e ka tsosa mateba a mang o sa tsebeng like let me say personally ga ke motho ba ka go discussa the pastor ya motho the reason being sometimes it classify motho wa hao to a certain kind of justify motho o se mona ka motho ma ke motho tsena now for you or dule pastor ya motho equala wena as a man or na o ithuba or na motho wa hao o yena o motho jwang and ke motho ra thanking ke motho ba thanking gore wena o le motho ntse gore motho a le bale the past you need to know ra ke motho jwang o batla eng o motho ka jwang gore a le bale past once a tla go pola past mme gore go le ntho go o ditla e sa mo khotsofatseng a ja go kutla ke le monta yes ka utlwa ntate wa go sola e se gore like what for ba o ka ya past ya motho ma go tse o ya le bokutsi ba yona and how ya mo go tse o lo dilana le ntho tse pedi le gore na motho mo khotsofatsa jwang o mo leba ka jwang past ya that's where the problem starts and now when I self o le ba lorna motho ke mo khotsofatsa ka tsela e feng o tlo lose ta bona motho na ke o thabisa jwang o rata eng ha rata eng o tswela do on the ba a tsho ikotsi ha ikotsi ma ikotso or like nna ke tswela personal past ke past that is why it's on past wena o kala ntshwa motho jwang ha o kala next episode at lena o tsebela motho jwang kana go ngolela o motho a jwang ka so past ke peta pe ikotsi ha holo go ya ka nna tona o dilana le ntho o go dilana le ntho tso itse wa motho na o tswa go mande on 100% scale se re pe o tla go lelekisana le ntho ka di tso ke motho wa ne ka ba ke batho ba ne ya re ala bo ha mangaka ya re ala bo ya doctor eish abana mare thata ntho le tlasha le khatswa ke nja ya tlasha le khatswa ke nja re ke bapala ho snitse pedi tse tharo fela re ba itse jwa ntate moruti ka boikokobetso potso ya ka e nkimela le gore na motho ona ke kopana le ene jwale a ba re ho nna o batla a steady relationship nna ke mo tshepa jwang Mateo ame o Mateo antlela ka mme wa ka ntate moruti tumela mama le kae le kae re teng ha re ho na le ntho le ngutu ka yona go etsa batho ka nnete ko modimo o tshwaretse dithuso tloa pela radio ka ore modimo ha ona motho a nang le dithuso tsa lokisa motho mara kutlo lokisa o ko wa re ko bolang ba go teng ho kobela ke tla re tla hantle re kobeha re kobolloha hello ya khatsela ka tsere mametse ke re kutla o re thusa kutla o re tsa dintho di be bobebe hore o kopana le motho na ha mo tsebe as much as ho le bohloko hore a bue ka ex ya hae but who important ho mo le mong wa ka as a girlfriend entse because ke teng mo ke tlo tsebang hore motho na o ratang ke mo handla ka tsela e feng o re o mpha yena ka tsela eo ke go tse haholo ka nnete ke rata fela le bohlale hai o bohlale ntate o bohlale ke rata ha o re ha ra tsena o re frustrate ke maemo a batho ba kopaneng le bona kapo ba kopanang le bona jalo ka yena a isitseng girlfriend ya hae Dubai jalo sa kopana le wena o fokoleditse mosebetsi le nnete gore ha o sa na stress ha o sa na pressure ya go kwena tshwantse go tlomisa mo ke le boa hole your teaching goes a long way re ala boa mme wa thank you so much khaitsedi yaka thank you wow thank you
Dumela bontate wa ka. Hey, le di beile bontate wa ka. Pelo ya serati ntate wa ka. It doesn't matter gona ona le bana ba 5 bana ba 6. Motho wa mo rata ntate wa ka. Right. All Kotana kino ana are good evening doctor. Nna ke na le bana ba 4 different fathers but no ke thotse le sapa la masapo aka ke lebetse ka di ex tsaka. O arabile ntate yana. Arabile. Yeah. Arabile. Ntatwaka we don't judge batho ka hore ba entse bana ba baka re ba entse. But ntho important ko re judge motho ka hore today o phela bo jwang. O tshintshile o le kae. Ke yona ntho important. As much ke understand hore it will always bring that fear. Ntho hore motho ona na le bana because the past is rona. Se le re phetseng ka yona. It create a fear somewhere somehow. Ne, we cannot run away from that. Remonke. Oh, aramonge wa qetela. Wa qetela khotso. Nala bonta. Khotso le kae? Ya go monate ha o dumedi center ke November ka mo. Khotso ntatwa ka khotso. Khotso ntate ke ka mona ka face 9 ntate nna le ke na le bothata bona le shipping le motho wa ka. Motho wa ka hanga tswa fela ke re ke a potela ka khona e o dulalla hantshepe. Heba. O hang ke motho le reng o dula nahanela live into so di se nnete ma o planta nahanela. No re tla bua ka yona ka tsatsi le leng yena. Ya. No, re tla re ko. No re tla re ko ka yena ntate. Ra lebo. No re tla re ko. But ke batla re tlentonyana mkha. Ntate ene yana nga bua le bana ba ka bana ba 4. But ba tsantse ba understand hore a re tshwanela go jatsa batho ka di past tsa bona. Let's we entse bana kana go eo because una ba pana na etsa. But again momamedi you cannot run away tabeng ya hore di ntho tsela yo re phetseng ka yona. E ka create di fears o batho ba re kopana le bona. That one yona le yona re tshwanela go e balea. Ke nnete ha o ka kopana le motho yana le bana ba 4 different fathers momamedi wena o fika o le wa bo 5 automatically e ka create a fear or reach motho na in but we need to understand momamedi wa karata life is a rona tse re di phelang dina le tsela yeo di ka tshosang kapa di ka etsang batho ba bang ba be the current partners tsa rona di be unsettled nyana tolor partner ra wa trust a yetseng ka baka la life ye phetseng. We cannot run away from that. But momamedi ha re kwala this thing I'm going to say what's wrong momamedi dintho tsena they are very sensitive ntho tsa manyalo le di relationship and they are sukudisa and dina le ntho tse ngata dina le a good side and the bad side dina le disadvantage jwale ka ntho ke utlwile voice ya ka re ke friend ya ka ya mahunga ke utlwile power antse ga bua I was so happy now ntho ke batla go tla ho yona ke a hore dintho tsena dina le disadvantage and advantages mo mamira karata that is one tsa manyalo ne di batla le di lokisa lenke maikutlo le webelle ka thoko le face reality because one of the things re sukudisang ebe mo mamedi ha re gone ba rege ka rabanyalo ke hore ha re gone o bua re phela le lona ka pa le phela le runa le image you are going through things ka ex ya hao una le bothata o thola re ka nnete as much mo rata mara ho sa batla go tlalana le ya etsala mamedi o thola you are only frustrated hore o frustrated go re batla le bala ka ye but ye the person ya something a o thuse hore a o thuse a kene le wena frustration nya ha o qala mo tsa ka ex ya hao rich wa tswa ke batla le bala ka motho yona wa ka yena but ke a sokola motabaro jalo ba o sa go kele ho ye re nkwa ke maikutlo re a react mamedi and that is why current partners re sa gone go kwala the void ya di ex tsa rona because we can't ha re gone o thusa di partner tsa rona ona jwa because every time ha re bua ka di thotsa di ex le di ex tsa rona mo mamedi ya provoke ya kwatisa ya tsa motho react and the reality gore mo mamedi we need to understand ha re bua ka tsona nnete sibile gore hona tse utlwisang bohloko hona le nnete tse re ga o tata utlwa no nnete ena e dutse sefube ka re ke tapo le mamedi e kwentse e cheese gore utlwa e dutse mona jwale ka bohobe bo drogo hona le nnete dulang sefube mona jwale ka bohobe bo drogo mamedi utlwa nnete ena e dutse but now because
le tshwantse le sheba gore purpose ya o bua ka ntho ena ke eng. Le bua ka ntho ena because le batla go yetsa relationship ya lona be monate. Le tshwantse le checke purpose ya o bua ka ntho ena. Purpose ya o dirana because ona le di pain tseo re hlokang go feta o tsona re tle re kgone go thusana. Go na le nako e re ga o fitla sepetlele o bothisheba gore o thusane o tshwantse etse operation. It's going to be a painful thing e etswang operation here, but let us sit down and check the purpose of operation go re o thusa wena. So hona le dintho tse leng di pain le di discuss kapa le bua ka tsona, but petelo ya petelo o tshwantse le check purpose, because I understand if le bua dintho ka we hetana re na eksakanye le betere o feta wena in now mono then there's no purpose. Purpose fela go re le a hetana, but ha re bua ka gore le batla o lokisa relationship ya lona le tshwantse le ke di emotions le di bele ka thoko. La o tlo re ba re shintshena motho a qata go bua e dutse sefubeng saka okay. But momamedi just because le batla o dilana le issue e tloelle momamedi dilane le yona le fete ka nako e right le gotlele o yona and life la o feel right o buile ntho go tlisa botlhoko, but now because we are discussing you don't react, you come back has situation is le ra gore baby wa tswa ntho ne buile ha le la ndula botlhoko. We learn, and we must also remember when we talk about dintho tsena tse ba di buile mo runa ka di exercise tsa bona di re dutse a botlhoko re se ra ba bolela ka tsele re tlo ba tshabisang go bua next time. Momamedi ha motho le discuss ka di ex o bo tlo re mara ntho a buile e dutse sefubeng mo ska react ka tsele tlo etsa mo ra tshabe go bua next time, because totally ya total re na le batho ba sa hloleng ba batla go tlala di accent tsa bona o batla go phela le wena o choose wena, but the only thing ya mosukudisa go re fela o tswa jwang accent ya but wena ha o tshwantse mothusa a o gone mothusa ya o qetela go re batho ba maphelong a batho mara ba tsebole yengwe ya di role ha so rekelana dijo ha so rekelana di rose ha so rekelana yengwe ya dintho ke o thusana di stress tsa rona. If you are in my life, help me to overcome my frustration. Lena, if I'm on I should help you to overcome your stress. Now, Rona, we don't do that. The only time it's very important to choose frustration ya ex yaka. Thank you. Ngosi siyabulela to. La buhlano le ke Frida skete sa ka se smarty. Ke le uso ka cheku ka makeup wa ka mamela ka. Ke le motle le skela le bala certain di reminder bana ba go gaiman le tlwele go nna Steve le reke data ka la buhlano mamela ka rata assembly go gala go nna Steve tleng mamela ka rata kanti every Sunday ke kanala into phase 6 o kala ma taxi phase 3 ka pa phase 7 bore ke kere ke nya Dr. November pela madi tlhabela ka koloi o driver ka ro Grootflay o fita limo ha o totile o fite mo Greek ba bitsa you safe ka left ha o tsama o shebe o tike ka lefteng ya hao mo mamela ka rata o tla re bona structure sa rona se temong se seholo ka thoko ke tente ka odimo ke marulelo. Sunday sena mo mamedi ke etsa cleansing ke na le tshebeletso ya o cleanser seqetho senyama ing mamedi ke a cleanser bekeng yena mamela ka rata gore mamela ka sonta ka 10:08 ke tla hlalosa ntle ka Sunday. Mamedi nomoro tsa ka tsa mahala 073 202 9079 ke a cancel ke tsa motivation ke a rapella le ang invite manyalong kai 073 202 9079 073 202 9079 ba se kaya Baba le mo mamedi wa motho FM re a le mo God bless you. Thank you man. Jani kanjo koyo teka tula la phone ba o yeso kanya kesi au phone oyapi PF uske kamba kisto kwa ni so kamba endleleni madulu kasenza nje azobusi and we are Aisha kuyanuka phana. Kaphana. Guys, thank you so much. Ariko palinga la buhlanga.